Sabonani bahlali litshona njani abanye kusemini abanye kusebusuku la abakhona. Le podcast yabantu sesiwile futhi njalo njengenjalo ahambile into mina lamibizo nginguJoffrey Sibongo kwaNcube. Hamba lo MC Moshaba abanye abathanda bathi DJ Mthokazi mawufuna ngathi khona le umfana esikole seshojana uChris 7 angithi basibiza ngoChris 7 kuphela. Why then? Anti uMapressa wayichaza lento ukuthi thina bese sathanda ukuzibiza ngoChris 7. Senze ukuthi wena ucabanga ukuthi uvundile ukudlula thina ngomuntu kanti athi limits zakho sesizibonile. So thina silazi ngama underdog in everything yemsindla because sizibiza ngoChris 7. Right, noma endleleni sidembingani. Namhlanje sothela umuthi sithi fa. Yeah. Kumnandi kunjalo. Podcast yabantu on the uncomfortable truth. Another episode which is going to be a banger. Wena leyo na ngoba Isgodo. Literally. Yeah, uthe mina ngalusa mina. Yeah. Angengikadle ngenye indoda mina. Yeah. Izingize ngesibonto mina. Understand the lay. Sithi mina nyawuta. Ayikona. Isgodo Esikhuba Abathakathi ngono. Sazisho yena sasizibonza la madoda phela njengobona kunomqhele phambili lapha. Le nduku futhi othi mase sigelela ngathi sitshana. Into securities la mani. Ngiyaphila. Ngibingelele lapho kwi-podcast yabantu la. Yes. Obingelelayo ke Isgodo. Kahle mase liphelele Isgodo Esikhuba Abathakathi. Okuyinto engadingwa noma ubani emzini wakhe. Yabona mangathi ngabantu ngiyadayiswa Isgodo Esikhuba Abathakathi abona ukuthi khona umuntu ongangathandi ukuba Isgodo Esikhuba. So ke ngendlela engizobingelela ngayo mina ngingumculi kaMaskandi. So kuyafuna abantu beunderstand ngempela ukuthi uYisgodo ngempela lo noma kuyicopy yakhe. Ngoba sometimes abanye abantu begcina sebedideka ukuthi lo muntu abahleli naye ngabe nguye ngempela. Ngoba sometimes imsebenzi umuntu makuthi ukelalela imsebenzi kwesinye isikhathi baye becabanga bazobona ikhehla elinentshebe ezimhlophe ephunga kodwa hayi kunguye lo Isgodo. Yabo. So ngizothi sizoshela labotate wena bancane madoda ngiyakholisa siyolobolela ngithi dudlu khole cela unekuthando asinadla meshwane thina madoda uthula indlala eSouth Africa baxosha nendo xenophobia ngithi siphathe kahle ekhaya wamincane ungantshontshe ungabulali yekelani simvotele kukhule sakubonga ngeminyaka yama-80s ufakazi thunakayihlo mntanami uyamemeza umngane yamasango yena kaSathane ukuthi mana kancane Lucifer ungakamshisa siphele yakhwakela ingqungqulu yakho kodwa amaqanda baqhaqhazela amaqaqa yaqhiyama emthini omqombothi kwathumuka yaqhiyama kwasomfubafuzi lokomsaphuzana kwaqhamukela inqobeshele iqombo qhaqhazela kathi mina qamba mama ngithi baqola ngwanoma amencane ngafika mina ngayihlaba esikhonkosini uthe ma ungizwa ngisho kanje waqhuqa waqeqema waqhaqhazela waqhumuka kusela bawulanda kwamayimayi ngoshumi lomkondo ina boqadola bagaqela uqama ngegama lamaqede baqhuma nemchaza yeqhuma laphatha kuDosolomona sanibamba sanqoma saqhulela edwaleni leqhuma zintombi zabongqoya zimqabule emqaleni ngoba endebeni ingcene ukuthinta into zakho sawina abafana sawina eshone sawina abafana sawina natali sawina usasebenzisa kumsakaza okay singayikuthi but isibonga sipedwa wagcina sokulabanye abangasathengiyo lo mculo podcast yes I think usuvele waqeda in terms of ukuzethula ukuthi ngubani kodwa ke mina bese ngifuna ukwazi ukuthi elisesithupheni ngelokuzala ngubani igama elisesithupheni uAlsoni uMandla Nkosi othebe isibongo awungoqo yebo goqo uSamazi yes
uyazi ukuthi ngingakwazi ukuthi etholo sokule ndawo kuthiwa yinanda ngoba mina bengisazi inanda ngapha kwaZulu Natal. Hayi vele it's amagama othola kakhulu eTholotsho. You'll be shocked ukuthi kulezinye indawo silothi masikhuluma thina ukuthi utshela abantu ukuthi maybe ngisiya eSolusi umuntu ejile ngenye iSolusi angithi uthi phela ndaba umuntu acabanga ukuthi megukhuluma phela ndaba esibhedlela lapha uthi ukhuluma amagama kakhulu aseTholotsho mase ixoxela nje mase maybe umuntu maybe ukhuluma ngendawo kwaZulu kumbe ezikwabulawayo kwenye indawo thizeni so inanda ikona inanda ikhona phela eTholotsho akukho kude kakhulu le center eTholotsho nje usuka lapha eTholotsho uthi mhlahlo Ntibu Malanda ususenanje ikho la uzaba khona ikho la enzaba khona ikho la ngakhulela khona isikolo ukuthi ngifunde eNanda eprimary secondary ngayofunda eNemani ngabe ngayofunda koBulawayo eMasosha how we robot uyalibona before ufike khona okay azange ufike ubethusela kancane abafana bakoBulawayo vele eTholotsho mawufika koBulawayo uvela le ekhaya bana lo mqondo ukuthi bona Abathakathi abahlambanga kodwa lo mqondo ukuthi bona Abathakathi ukuthi ngoba bethi uVK vele ekhaya so kumele la ngizojoyine ngijeki okay siyabonga udoda lo sithe sixoxa nje lapha ngisho mina ngithi ngingafika ku etheater lapha bezonandisa ngabona impela lento le kodwa ngitshela ukuthi umuntu waqala umculo impela ngo 5 years uqale ngimculo umculo ngiqale ngo-2016 ukurekhoda ngiqale ngo-2016 kodwa awukho ephutheni uma uthi ngaqala ngine-5 years vele ukucula ngaqala maybe ngine-3 years ngisuke ngicula ubukela i-TV lapha ingoma zabo ubhekumuzi ukucula lokho ungakarekhodi so ukurekhoda ngiqale ngo-2016 album yokuqala eyayilesihloko esithi bangijikijela ngamatshe kuthe ngawo-2016 futhi kushuthi lapha la engangirekhoda khona singabantu izibindi azifani abanye abantu babenovalo so nganginengoma mina engangizibhalile ezaziningi kakhulu yabona ukuthi uma ukuthi uyadinga ufuna ukurekhoda and then awakatholi indawo la ungarekhoda khona uba nengoma eziningi inqwaba mabheze sifika o-60 ingoma usukube nazo uhlala uzibhala everyday kuthi uma kufika isikhathi sokuthi uye estudio usunengoma eziningi so nganginezingoma engangifuna ukuzicula lapha and then estudio usuthola unabo producer nabanye abantu abazokusabisa ngenxa yokuthi uyafika so nganginengoma ezingangizibhale mina ngesimo sabantu bakithi indlela abaphila ngayo nokuthi ingoma yakho nayitha sambe sokhipha Mugabe so kwi-album engathi mangiyirekhoda yaphuma ngoJune labantu enganginabo lapha khona ngo-2016 yebo ngo-2016 kushuthi le ngoma le ethi sambe sokhipha Mugabe bavumelana ukuthi ayizuba right so Mugabe wayesaphethe ngaleso sikhathi wayingathintwa muntu ngase ngithi kubo hayi yazini mafowethu ngoba le ngoma lena kuyikuthi iyinkinga ukuthi le CD yamagama nazoba khona ngicela ukuthi sirekhode straight masiqeda lana mina ngizoyafuna abantu bakwaZulu abangazokumesaba Mugabe ngoba mina ngimesaba so ngizofuna abantu bakwaZulu ngizoyishaya le ngoma ethi asambeni sokhipha Mugabe ngiveza amaqiniso wonke ngokwenzeka esizweni sakithi urawundi bathi ke album ephuma ngolokhu nje ngoJune kuthe sithi August ngabe sengiyakhipha ke le ngoma ethu Mugabe ngayikhipha yabe ne-video ethi sambe sokhipha Mugabe so ngayishaya ke leyo ngoma ngaleyo ndlela then ngabe ngazolamisa nge-album eyayithi Final Signature final signature ke yathi mayiphumile same time yaphuma ngayo abantu babephikelele ukukhipha Mugabe yabona ngisayina Mugabe ngizokuthithiza lana maye ukuthi uyalala seningempama so wena umprofeti vele lapho kwezomculo hayi lutho ke kuyasifondanela kokunye mina kahle kahle vele
ngiwumbhali wezingoma kakhulu. Into engiyenza kakhulu ukubhala izingoma ngama-artist abaningi ababhalela izingoma ngabaproducer. Okay. Kodwa into engiyenza kakhulu ukubhala ingoma. So yeah, ngathi-ke sengikhiphe leyo album ethi Final Signature ngazobuya ngo-2019 ngazokhipha i-album eyayithi uzongibona kahle. Mangaki manje ama-album singafiki kuwamagama mangaki usuwakhiphile? Ama-album asengiwakhiphile ngiyikhiphe manje ezicimamlilo inge-S4. Alright. Kodwa ama-album awuSigodo mathathu. Then ngokuthi iqembu manje lokho elikhula ngagcina ngidecide ukuthi angenza izicimamlilo ngibuye ngenze uSigodo. Okay. So uhlukene lapha uSigodo lezicimamlilo masichazela la ukuthi uhlukana kanjani? Ukuhlukana kwaSigodo lezicimamlilo kukhona iqembu angithi ubona iband abantu bakithi banoku-understanda kakhulu uma ukuthi like abaculi berumba kuba nokuthi ithola ukuthi kumele seyingaba ngcono irumba ngaba nguSigodo and shining. Yes. Understand. So kumaskandi mina benguSigodo imase siyiband sihlangene ngoba uma siperforma sihlangene siyisicimamlilo soSigodo. So ngagcina ngibona ukuthi okay ngoba mina ngumuntu oproduce abantu mangihlele nabantu laba abengisebenza nabo ngiyangizwa ukuthi lo unetalent lokwenza ukuthi sebaningi ama-artists asephume ngaphansi kwami. Okay, usumthanda mfana ngaphansi kwami. Ngase ngilalela ukuthi okay khona uSiso okuthiwa nguShushu Sinekuku ngamuzwa ukuthi uGood lo Siso uyacula. So ngase ngimaze ngenza iqembu ngathi ukuze ngihlukanise kahle labantu enginabo uma ngicula nabo ake ngenze ukuthi kube izicimamlilo kwizicimamlilo kuzozwakala ngokuthi ingoma eziningi zozicula ngihambisana nale ntombazana. And then kwiSigodo Abathakathi so leader mina kuphela. And then no shoot indlela amakatara akhala ngakhona so kungafani la kuSigodo lezicimamlilo so umehluko wabelapho manje. Right, uSigodo family wise indoda ethethe una unkosikazi. uSigodo umuntu osethethe unkosikazi khona nengane njengamanje nengane ezintathu okungamile umqhele zanhloso. Umqhele ngulo onokuperforma la lo yi-celebrity lesimbonayo encwadini zokucuma usomahlaya ngempela manje uma usithiwa ngempela usho ukuthi kuba khona yena abangazoba ngempela njengoba kahle. Manje usomahlaya wangempela ngisazochaza ngabe sizofika khona lapho mase ngichaza ukuthi ngempela kanjani kodwa ngempela. Right. Ma ukhuluma la angicabanga ukuthi wena uthe usuke eTsholotsho wangena kobulawa ukukhuluma so. Kushintshe nini ukuthi wena ungakhulumi so? Njengoba ngeke ngachaza ukuthi ngifunde eNemani. Ngithe mangisuke eNemani ngisafika kobulawayo ngathola ukuthi le language engangiyikhuluma ngale eNanda kuMazamnyama. Awukhuluma yiphi language le? Ukuthi vele mina ngichayi bro. Nje singcono sidamla. Yabo. Ngithi mangifika ngale elokunjeni ngathi yabo ngazo sokukhona ukuthi nje ngiyolibhoki. So khona kodwa sisakhuluma isiNdebele senthai. But manje mangisizwa phela intshintshi language ukuze ngifite in. Fita in kuphi? Kulezi ingane zakobulawayo. No, but right now I'm talking about currently right now. Kwenziwa yini ikakhulu ukuthi manje selifika lapha eGoli selikhulume ngathi ngamaZulu? Ukuthi mase sifike eGoli sikhulume ngathi singamaZulu. Ukuthi mase sifika la eGoli sifike sithole amaZulu angithi. So nakhona kusese into eyodwa. So ungafika wona uthole umuntu okhuluma certain language. Ufike ukhulume njengaye. Ngicabanga ukuthi amaZulu la eGoli asakhulumi njengamaZulu asemakhaya. Hayi ngithi kwenziwa yini? Ukuthi uzibuyele eZimbabwe. Angithi uthi uzibuyele eZimbabwe wena ubuzikhuluma izindebele zakho. Angithi ujeki kobulawayo angithi ufa ngapi eTsholotsho suseGoli wena ngoba silokhu uzolive nama complaints ukuthi hayi uthi ma seligebengile phandle lapha sokunzima lamaposter ahlukanisa ukuthi kugebenge amaZulu kumbe kugebengele genga leTsholotsho le ngenxa yokuthi ngafika la lonke selifuna ukukhuluma nje ngesikhuluma isiZulu
kwenziwa yini mina ngibona is it low self esteem yokuthi ucabanga ukuthi ukhuluma isiNdebele sakho maybe I will feel inferior ungani wakhuluma isiNdebele sakho ngokwami ngibona ngathi ngikhuluma isiNdebele angazi ukuthi kuzwakala njani komunye umuntu kodwa mina ngokwami ngibona ngathi ngikhuluma isiNdebele ngoba ngabe kuthiwa mina ngile ndlela engizifihla ngayo ngabe kuthiwa ingoma zami mangizicula mina hayi phela ukulinganisa ukucula ngeZimbabwe ngicula ngani no problem but mina ngiyala ukuthi wena ngicabanga labalaleli bandla epodcast abantu bazasho ukuthi no vele sokumkhuba ukuthi njenga lesi sikhathi angazi ujofuna ukuzwa njani uzwe isiNdebele yini kulondoda wona ngizizwa ngikhophela bengimangala ukuthi inanda ngiyase uzithethe ube so ukuthi izaba wona uzwe isiZulu yini ungaziqhenyi yini ngolimi lwakho wena oluncilayo kumama ngoba sincela isiNdebele angithi but kwenziwa yini sesihambile endaweni kube yithina futhi esilahla iidentity ngoba kunje umqeli uzachaza ekhuluma njengawe ngoba abantu uyabe kukhuluma into oyikhulumayo eyisizulu kungani singazikhulumeli isiNdebele sakho inendebele tone lokucula umcule futhi uMaskandi inendebele tone why is the need kumbe uMaskandi vela kumele ngomcule ngesiNdebele kumele umcule ngetone yesizulu alright hayi ngizolo ukuthi ngiphenduleke kanje thina singamandebele sonke ngizozigoqela nami vele sisephutheni lokuthi sizidole mhlawumbe sesikhuluma esisondele esizulwini kodwa kuphoqa isimo ukuthi ngoba sisukile vele singale lapha esikhona cabanga ukuthi egoli kuya ngokuthi ufike wahlala nabantu awasondelana nabantu abakanjani uyabona sinabantu bakithi abantu babefike lana bahlalela esayidini eMpumalanga umuntu ongona ngeliqedisa into esengazange wafaka omara lana kuyikuthi ilanguage yakho usijwayele ukuthi usondelana nalabo bantu ngicabanga ukuthi emalangeni ke ngaperforma ngembethe iflag yeSouth Africa bengisazobuza khona ukuthi kwenziwa yini ukuthi wena uhambe wembathi iflag yeSouth Africa ku-performance yakho because ukwenzile last week yes why did you see a need ukuthi and wayithwala iyodwa ngabe mabuyithwale le yakini eZimbabwe le South Africa ngapha bengizozwisisa okwenze wena wathwala iflag yeSouth Africa yini khona lapha bengicompose enye ingoma ukuthi isikhathi engasiphiwe stage sesincane bengicompose enye ingoma ethi Mandebele liyadumaza kahle uyazi ukuthi ngicabanga ukuthi ngelinye ilanga mhlawumbe mangambatha iflag yeSouth Africa bese ngicula lingaboni ubuso bami bantu bakithi ngicule ngembethe iflag yeSouth Africa ngifihle uthwakazi noma ngithi ubuZimbabwe lento engiyenzayo ngizoyithatha serious. So are you saying when currently full stop gonna are you saying when currently akula muntu ukuthatha serious abantu bakithi as long as ungakibo into yenza bayithatha serious? Are you giving them the right product? That's why ngithi ukuze ubone ukuthi lento engiyenza isuke right mangazigubuzela sebe uthatha serious ukuthi iflag lela South Africa bengangixhasa kakhulu uyabona mangathwa uSigodo lo oculayo kunokhona abantu bakithi abanye abanokuphika sometimes beze befone mhlawumbe uzothi sebefona befona bephikisana ukuthi lo muntu lo ujola lo muntu waseZimbabwe akekho umuntu alright asibambe lapho asiqale kahle kahle ngoMaskandi eziholo i-generally othi wena abantu ufuna beyivume bayayazi yini uMaskandi uMaskandi ukhona eZimbabwe wawukhona let's run back few years back let's look into 90s wawukhona uMaskandi eZimbabwe uMaskandi akwazi ungabikhona eZimbabwe ngoba mina ngoba awusinike two artists ababecula uMaskandi 90s 80s mfuna ukwenza names two names abekho Maskandi no two names 90s man ukhona one name one okay so give me two give me one mfuna ukuthi ngikuphendule wayikhona yini uMaskandi eZimbabwe 90s ngoba 90s yebo uMaskandi wawungekho eZimbabwe 80s wawukhona uMaskandi wawungekho 70s wawukhona uMaskandi
kuthiwa angila sesikhulume asimazi so angithi so wayethu kodwa lona indlane intombi yami indlane nenkazana ethi akusimaskandi ngicela ukunike ukulokhu ukutshela na into efuna ukukhuluma so imbali eMaskandi from Zimbabwe njengula mina bengicabanga ukuthi ubhekumuzo wakithi bengicabanga ukuthi ofred Gwala nalabo abanye abaculi laba abakhona ama brothers benzanda bakubulawa so lapho kanjani ngoba wethula isiZulu nonke lesindebele izindebele lesizulu mehluko vele usuku ukuphi umehluko omkhulu lapho kuthi ukuthi i-inspiration yakho wena ukuthi uzungena eMaskandi azange vele eZimbabwe isuke mina kahle into engikhula ngokuthi ngesikhathi engakhula ngaso lapha bekungakabi lamafoni kakhulu ifoni bizatholakala kwasabani yabo kodwa ngibe umuntu othaya amakatari specific nesikwenze ubucha uMaskandi benzulo uwerumba ubuculi rumba uthi mizi phela urumba nyazikompoze eziningi so uthi mizi phela wona vele umculo yiwo awucabanga ukuthi mawuchaya irumba maybe nje usithi abantu abakuthatha serious mawucula irumba abantu bakuthatha serious ngoba into abayijwayele into abayaziyo kodwa alright noma singathi siyaphuma kancane kuMaskandi ngishaya irumba kurumba kule rumba akithi vele khona abantu abayithandayo khona vele la esikhule ngayo but abantu bakithi manje umculo wakithi werumba mayengabe enza something naye abamthathi serious ngamane ukuthi into yakho izoyenza uJabrez ngoba laba ngamthathi serious ngoba as it is the only music yakithi egcwalisayo let's take for example the normal place where we know the only event engaba le artist eyi-one i-theater egcwalise irumba uMaskandi ukuthi kuze kube labantu nginamanga yini ukuthi most of the times mawudlela uMaskandi kumele kube lama-artists athi almost 20 vele kumele sikuvume singama-artist kaMaskandi kwenziwa yini kuzomele sikuvume ukuthi uMaskandi lenza kahle umculo wena as yourself as an artist are you really giving ama-fans the correct music ubanikeza umculo yiwo yini abawufunayo kumbe sifike zathatha into ngathi sifike wena ufike wathatha into engayona yakithi because into yawo ichaza ukuthi le nto thina isibandakanisa kanjani umculo kaMaskandi mawuthi wena ukhule ngerumba angithi mawuthi wena ukhule ngerumba okwenze wacula umculo ongakhulanga ngawo yini and uyihlabelela obani alright ngicela ukuphendula khona manje izimizuzwana mangikhula mina ngithi kuchaya irumba lapha ekhaya kodwa kulesikhathi sokuthi kufike isikhathi sokuthi manje kuhlangana imideni akube umtshado kuhlangane imideni kujatshulwe kumbe khona into eyenziwayo umgubho noma umthethelo noma yini irumba ibingafithi ini khona lapha bekule ngoma eziyokumele sizihlatshele kuyethatha ingungu kuhlabela abantu ngomlomo makade ngathi behlabela abantu ngomlomo ubese kubuya abantu beziginci zikaMaskandi la kusho ukuthi abantu beziginci zikaRumba yiphe kade ifitha ini ukuthi khomba ukuthi lento nguMaskandi yiphe phila la ebantwini bakithi khona lapha mangathi uyakompera bese kuthiwa agidwe ikuphi ukugida bese okuhambisana lempilo yabantu bakithi singumthokazi bese sithi akuvunulwe amaZulu sobeke sayidini ngoba mina ngize amabheshu ngiyazenzela mina amabheshu mina into ngiyazenzela osukuyibona isintu kimi mina ngikhule ekhaya ugogo uyisangoma umama uyisangoma umkhulu begida iwosana so angiboni lapho kufitha khona lapha irumba ayukuthi ngiyayizonda kodwa ngokubheka kwami impilo thina besiyiphila nesiko lesiphilayo lokwezinduna mangathiwa ngiyenduneni kuthiwa manje kangisukume ngihlabele ingoma kunelaziginci ngizohlabela ingoma mina ezavusa lamaphehla leyo ngoma leyo uMaskandi just ukuthi ebishoda ngeziginci kodwa ngeke ngisukumise induna mina ngithi ayijayive irumba but now ama-album semangaki Isgodo asephumile ama-album ase-4 kodwa ke elanywa yile ibe uyi-double disc ile ngoma eziwu-44 kwenziwa yini ukuthi i-album iziphumile ngoma eziyi-44 kodwa ingenzi kahle kumakethe kuyikuthi ngilindebele njengoba ucula uMaskandi
njalo asithi kithi wena uzathi sizwe indebele angithi but uMaskandi awuwona wamandebele kuphela namaZulu bawuthanda lo mculo angithi kakhulu umculo abahloniphayo kakhulu alright if lento le iqualitheka ijike njalo ngendlela ehlabusayo ngoba ngicabanga nonke nihamba ngochuni lo asuwona ushuni wabomgqumeni I know wakushuni nguphi ngasigoma okay but I will say why is it difficult also ukuthi okay upenetrate kuba nini bawo let's look at in place ukuthi okay why kuboKhozi FM ungafinyeleli lo mculo why we uMaskandi bawukhonzile indlela esimanga kakhulu and uyaphakanyiswa laphezulu sike sabona ngamuva le abanye abaculi bakithi befinyelisa umculo wakuboKhozi FM abaculi afana kuzinja zamluma ngabaculi asebafika kulezo ndawo lezo usubanjwe yini wena umculo wakho asikhiphe kuNdebele ngoba this side uzasebenzisa uNdebele but going this side looking at this side now uhluleni ukuthi umculo wakho ufinyelele kulezo ndlebe ezabantu abanganandaba ukuthi uSigodo leNdebele into enzoyisho mina ukuthi abantu bakwaZulu umculo wami bayawuthanda kakhulu bayawuthanda futhi sengasebenza nama artists akhona kwaZulu ngisho le studio engirecorda kuso mina ngendlela esisebenza ngakhona no bhuti unyandeni sometimes lo muntu uyazethi ukuthi uSigodo usefana nomfowethu ngendlela mina makuthiwa ngiyaperforma live lapha go back ukephakamise ilokhu nje istudio nje nayi studio equipment yonke nje kahlazi isiyabhala usuka yonke lo muntu ungakwaZulu umele si understand lo muntu ungakwaZulu yavala istudio ukuthi namhlanje uSigodo yoperform asime ngonyandeni angithi ngifuna ukuza khona ukuthi umzulu awumvali uKhozi why uSigodo umculo wakho ungekho kuboKhozi FM lapho uthola khona kula uMaskandi bonke bebhekile kuKhozi FM angifuni ukuthi mhlambe ngiblame umuntu noma ngiblame ba angikaze ngathatha umculo wena self ngilumele ngiziblame ngathi ngeze indlela le mhlambe ngathi uyivilapha kwami kodwa ke angaze ngifikise umculo mina oKhozi mhlambe engakhuthi kodwa ngike kubheke nami ngamehlo engqondo ngingedwa ngithi la abantu kwabona baninga ngendlela exakileyo awucabanga ukuthi ukwenze khona ukuthi uhambise kuKhozi FM umculo ngiyacabanga ukuthi isikhathi ukuthi kumele ukuthi ngihambise imanagement unayo yebo management uphethwe ngoba ngiphethwe ngumkhetha wakandlovu so ngiyabona lapho noma ngisithi libhaliwe risa lapha umculo usuregistered yebo umculo uregistiwe kodwa ke inkinga esinayo kusaseyikho khona lokho ukuthi vele la eSouth Africa njengamanje into esiyenzeka umculo usudlalwa kakhulu local music bathi 90% local music ungabheka namazinga okudlalwa kwabaculi bangaphandle ehle kakhulu uyabo so laba bantu laba ngeke sikuthe ngawo kuthi kule khona ngoma lena kade engingayicula la ethi ayiziphathe kahle emkhaya wami sincenga impilo lana sincengile thi so labantu angeke sibathathele imisebenzi siphinde sibathathele namathuba abo but lela sithuba phela le talent i-talent knows no borders and music is universal so angeke siqhathanise lokhu namathuba omsebenzi sithi thina ana umuntu yazi umculo uma muhle umculo umuhle uyangena ebantwini uyazingenela wodwa akulathuba lomuntu uziyele studio wena khanyisa nje ikhono lakho ukuthi no sengikhona nami uSigodo and bazokwamukela ngaleyo ndlela ukuthi umculo wakho bawuthanda hayi ngokuthi kumbuyapi ngoba ngicabanga baningi abaculi ngaphandle abathandwayo abaperforma nabe nje abaculi balapha bahamba beperforma kwela kithi kunje bahamba abaculi abaningi behamba beperforma umculo knows no boundaries so now angicabanga ukuthi into enhle sithi now angeke ngipush ikhono lami because siyabathathela ayikhono ngelapho weSigodo akekho umuntu ongathatha ikhono lakho so angibona ukuthi isifair ukuthi mawuthi wena uzohluleka ukuhambisa iCD lakho kuKhozi FM because usaba ukuthi hayi unamanye amaZulu adlalayo kumele bawadlale bengadlala umculo wami hayi ngiya understand that point that's why ngishilo nasekuqaleni ukuthi mina umculo angakawuhambisi
lokho engikhulumayo nginokucabanga hayi ukuthi into seke yafika khona mhlambe bafika bathi city lakho libheda la noma kunenkinga eso cha kule imisakazo eminye emncane ama-city wamano kwadlala ukuhambisa khona but ukhozi FM angaze ngihambisa and baningi abantu abahlezi bekhuluma njengawo ukuthi Isgodo awungakuhambisa umculo wakho ukhozi FM kube ukuthi nami nokushaya na isikhathi ngoba mawusebenza uthule isikhathi sibuye sinjalo right eZimbabwe ke kubo ZBC kubo Khulumani FM ngo ongathunaka ezithizi umculo wakithi wona Jofi bayawudlala kakhulu kubo khulu sokwavula ku Skies Metro nabo private lawa they play these things ayidlala lemculo kwenziwa yini ukuthi awukakhambisi lo mculo wakho wena umsebenzi yakho ekhambisa lesijiphele ngakahambi la amanye asahamba ekhaya so ahlawudlala kuKhulumani ku Skies Metro bawudlala so ku ZBC nakhona kusho phela bakuthatha serious mabe udlala umculo wakho ya angithi umsakazi lo engikhuluma ngaye osuke edlala into kuyimi engihambisileyo lapha manje abantu bakithi abathatha serious noma bayisupport into yakibo ngikhuluma ngabalandeli bomculo okay ngokuthi abasakazi bakithi noma like ama-presenter ama-TV nani ngikhuluma ngabalandeli bomculo ukuthi kahle into eyenziwa ngumuntu wakibo vele even ungasomculo umuntu womthwakazi into eyenziwa umuntu wakibo kahle asibheka nje sike sakhuluma labanye abezomculo lapha emalangeni baningi basazobuya sifuna ukuthi sinikeze platform ngibone ngathi ku-marketing la ebantwini bezomculo ligcwele ngokuperforma lise-theater likuphi kodwa asikaze sibone umculo wenu lapha enkundleni zokuxhumana kubo-Facebook kubo-YouTube awukho yikho lapha thina igenge lencane esiwufuna khona esifuna ukuwubona khona liyenzani ngakho khonokho mina umculo wami ukhona kuyo yonke indawo ngayicabanga ku-YouTube ukhona ku-Facebook ukhona ngine-page na ku-Facebook kahle kuma-digital stores nje umculo wami uyatholakala ungavela ubhale nje uthi Isgodo nama-video afika 8 kuyikuthi maybe abanye abantu bengakatholi mhlawumbe okunye ngicabanga ukuthi wena Isgodo mina uSgodo ngiyamazi ngizohamba ngiyobhala ngithi Isgodo ukhona umuntu ongamazi uSgodo vela akakazazi ukuthi akulo Isgodo uSgodo uyenzani ukuthi abantu labana bangakwaziyo ngoSgodo babekwazi ngoSgodo lokho kuyinto ethatha ibe nzima because isidinga ukuthi silekelelane sincedisane khona labantu bakithi njengabantu abafana nani kanje kufanele ukuthi ngaba siyalibonga kakhulu ngento eliqalileyo njengamanje okuyinto enhle kakhulu ekuwamathuba kade kudala siwalindele afana nalawo ngoba angeke ngikwazi mina italent lami kahle nginalo mina ngelokubhala ingoma kodwa ke elokuthi imarketing yenze ngaphuma ngibheke ngayishaya ingoma ibe mnandi 100% yokinto ngifike ngishutha ama video abantu bewathanda 100% abanye bencome benze ngayo yonke indlela kodwa manje mase kumele phunywa ke kuyiwa abantwini nawo lo msebenzi kube nzima mina into engiyaziyo ukuthi mina uma ungangibiza ukuthi angize mhlawumbe ngizoperforma ngizofika ngiyenzele lento ezokujabulisa kodwa awucabanga ukuthi team yakho ye-management ube khona phela ke yena lo ozokhangela ngeze-marketing ngiyacabanga ukuthi ukhona kwanaye ulalapho ufika khona ukuthi ngoba yonke into yamanje siyaphushwa nge-connection that's why ngikhale mina ngento leyo ukuthi okuthiwa ikuvalelwa abanye abantu abangayi-understand ukuthi uma umuntu ethi ngiyavalelwa usuke ekhuluma ngani ngoba manginje so ngingubaba wabantwana abaningi kangaka abakhona la emhlabeni abaphilayo angicabanga ukuthi ngingathi vele ngithathe imali yamadana nabantwana ngiyodlalisa e-studio nje kungekho into ekumele enginayo engiyifilayo engifisa ukuyenza uyabona so
mangizosuka ngithathe leyo mali uthola ukuthi leyo mali mhlawumbe nginikeza abazali ekhaya nawo bathenga inhlanyelo ngoba sometimes ngcono belini akhethe ukuthi ngenze lento engiyenzayo ngisuke ngiphelele ekhaya bethi mase ngiyenzile egcineni uthi mawuthi uyazama imizamo yakho kube khona umuntu ofike engaphambi kwethu so lapho yazi ukuthi indoda lo ukhona ukukhula utsho ukhala ngokuvalelwa khona futhi ingoma laphana ukhale kakhulu uthi uyavalelwa waze waqamba ujaha lo Mapressa ukuthi uyamvalela wena ngicela ukuthi usichazele khona ukuthi uvalelwa kanjani uthi uyavalelwa kuyini ukuvalelwa uvalelwa ngobani ekuvalelelana ubenzeni labantu bezofika ukuvalela uzofika lapho yazi ukuthi angazi ukuthi mhlawumbe ngichaze kule yami noMapressa noma ngigxile kule ukuvalelwa angithi uzachaza wona angicabanga ukuthi maybe ungabe nguyedwa wakuvalelayo njengoba ubuhle ngoba lo sesimazi igama uthi baningi abakuvalela so asifuni ukulimita sifuna ukuthi hayi mina sengiyahlala izindaba ezinje ekuvaleleni ngavalelwa uzibani kanje engiyangilimaza lento yazi wena ukuthi mawuthi ukuvalelwa usho ukuthi kunjalo that's why ngikhuluma ke ngithi mina umuntu mayenga understand isimo sokuvalelwa mawukuthi une talent osukulenza umuntu mayezokuvalela vele une talent kusuke nje angazi ngayifanisa nani lento yabo ngoba ngenze nje example kokunye mhlambe ngazitshela ukuthi ngivalelwe kanti mhlambe ngibone kabi kodwa ke into engingayisho ingayenza example njengamanje bese performa lapha kulo mcimbi lo khona we platform abathi sidlala khona live lapha ama artists abelapha angazi bemangaki bemaningi kakhulu kuwo wonke lama artists aperformela lapha leyanto ngithi ipost kulo nje ngoEzwa ngani yes live stream you know ukuthi yini nje artist eliperformela lapha ngapha angiveni nawo nobuso kodwa angeke ngisho ukuthi ngifuna ukuya khona lapha ngithi angeke ngisho ukuthi alright ngiblame abantu okanye ngiyenze ukuthi khona lapha wena makunguwe wena ungacabangani ukuthi makubedlala abadlala emva kwakho la sisungayithi ukuthi mina ngicalile noma ngicinde bedlala abadlala emva kwakho bedlala ama kunje bedlala ama CD kuzofika kufike kimi ngifike ngidlala live khona lapha engiqala khona mina ukhathwe lapha utubeke kimi uzovela iband yami siqoqa amathembu so ucabanga ukuthi wena kulo wamcimbi ukhona umuntu obekuvalela ungani kunomuntu onombonayo lapha ucabanga ukuthi since wayephethe lo muntu uyangazi mina maybe sibanga intombi ukhona wasengivalela lento leli iba kahle angithi mina ngikwazi siyaphila sonke kube ukuthi nangu umfowethu lapha asizwene kunento kodwa mina ukhona obungazwani naye mina umuntu oyishuta ngiyamazi hayi umuntu nami ngibuza ukuthi asime lapho ngifuna ukuzwisisa ukuthi ungabe wayekhona yini kulo mcimbi ocabanga ukuthi wayengakuthandisisi ngisho ukuthi sokungabe kwakwawe mistake angithi ukuthi ngolwazi lwakho wena ukhona yini owambona engazwani emcimbini ebantwini abashutayo akekho umuntu engathi ngambona ngabe ngimazi and labantu babeshuta lapha ngisho ukuthi abantu bakhona vele babengangazi kodwa ke ngiyazi ukuthi bayazana nabantu enginjani engazanda sayadukeza example ukuthi wena mawungathola lento eyenza mhlambe nangumfowethu ngiyakwazi ukuthi mina ngikutshele ngithi lo mjile engaveli lapha yazi ukuthi ngoba nje mina umuntu owayeshuta ngiyamazi angithi angazi ukuthi yena uyamazi amazi angithi and then lapha abantu babeshutela uEzra and ungathi washutela twice le show twice ngisakhumbula so angazi ukuthi lapha ekushuteli babeshuta ezakudala abazikhumbulayo nokuthi ezamanje ezakosgodo Maskandi angazi noma lapha ngoba ngithi ngathi mangiphuma kwangena uMaskandi ufike emva kwambele wafika wathi uyavela lo
into eyenzeka mawukhuluma ngepage la Ezra kupage la Ezra wena wathi usudlala kwakuyisikhathi kweshow yakhe ungisakhumbula edlala every Friday on 9 o'clock so wacabanga kahle wena ngesikhathi udlala kwakuyisikhathini mawusakhumbula after 9 kwakuyisikhathi seshow ungisakhumbula so anto sometimes unoza assume ukuthi ivalelwe kanti awuvalelwanga wena awu-understandanga jabulela ukuthi wayithina mayinjalo ngithi alright kubantu abangabalandeli bami nami mangazange ngabuya ngatshela ukuthi njengoba kade sithe lento izoba live kodwa-ke abalandeli bami bagijima nabo baya lapha kuleliya page bayocheka mabethola ukuthi uSigodo weyedwa ongavela uqondane njani uSigodo ngithi mina maybe wena vele into yokudinga umthakathi lapha ngekho khona maybe uhlaluva sengathi ngakusola ngakusoli uthola ukuthi siwahlala uvalelwa kakhulu okokuthi sizowacabangela nabantu abangayisini ngithi ukuthi that day ngavalelwa ngithe ngifuna ukwenza example ukuthi unokwenza ungenza into efana nale example 2 asiye example 2 leyanse siyichithile la senzekayo balandeli bakaSigodo uSigodo kavalelwa ahleli ngempi bakondana le show ka Ezra ungisakhumbula wagcina ingasavela sela liqole khona ungenza ukuthi lami ukuze ngisiwe njalo ngiyambone kulo lokunje lapha elokela yeqala lapha phandle Mapressa ngazazi so wena vele lapho Mapressa khona vele ngoba yena ukekhiphe ngokumlomo ukuthi yabona nalapho ukuthiwa kulo Sigodo khona ngicabanga ukuthi sikeza performer futhi bekuyila performance khona lapha April theater beko 2020 kwi lockdown OMC bekhona kwakunguye Mapressa wayekhona naye lapha MC wathina mina stage angeke ngifake kanjani wathi stage angeke ngifake ngafaka ngcruise stage wathina stage angeke ngifake mangintombi noMapressa uMapressa ikhona intombi enike nayihlanganela nibabili asikaze sahlanganela ntombi manje ahlangana kuso uMapressa uthi mina ngibe mazini ngoba ngiyaqala ukuzwa uMaskandi ngqo othuku MC most of the times banokugadlana bona bengamaculi ngoMaskandi ngingacabanga futhi maybe lo Mazenge omculayo futhi kuya ingoma uyipromoter yena umculi angithi kunjalo usibani ushaya isiginci angithi and then ngani umunye lapho nokukhulunywa kule ngoma yakho le akumlando wetshitsha yes kodwa umlando wetshitsha ungathi akakhulunywa yithi kwenziwa yini ukuthi wena uhambe uyozogadla MC wavala uMapressa lapana into esuke yenzeka uMapressa mina naye siyezaphila njengomuntu besiphila nje njengomuntu nomfowabo njengomkhaya ngibeka ngaleyo ndlela kuyikuthi vele kudala mina ngimazi engakabi nguMapressa yabo uMapressa mina ngimaze ngicabanga ukuthi ukuhlangana kwami naye siqala ukuba le communication sihlangana elokunje sihlangana lapha eIklevaYeRasta theater ngimlethele nje ibheji laphana ukuthi wayesePitori kunekhona lapho babe siyakhona oyilo le bheji ocula ngayo bathi bheki vele yena ulokunje uMapressa bengakagami ngalento yokuthi uMapressa nalokho ukuthi uyamvuma ukuthi useqhamile ukugama usegamini kodwa ke ngendlela ngasakuthanda ukuthi lebona ususefuna ukusebenza ukugqama kwakhe wena umculo ukuthi nawe ugqame ngabe kuleyo ndlela into engayisho ngithi ungayenza futhi uchaza ukugqama kwakho ugqama unjani yabo ngoba angithi umuntu ukevele abantu bemazi ngegama lakhe kwamazi ngani njengoba ufuna ukuyilanda nje from eqaleni uMapressa mina ngokumazi kwami ukuthi izinto zangathanda ukuthi nisifake kakhulu nasengomeni usikhona uMapressa lana i-podcast yabantu uMapressa la magama labantu abawaziyo kukhona amagama akhe abangawazi uMapressa ungumpindelani
Mapressa yebo kule ndawo lapho kuthiwa khona Shaba lapha eJolotsho. Yebo. Ube umuntu oncedisa khona. Uncedisa njani? Umsebenzi Ukubheka isifundo. Hayibo. Kosa Devi. Lapho bebheka khona owafika khona waxega inkunzi yakhona. Okay. Into engikhuluma ngoba ngikhuluma nje kumanje. Bakhona abantu baweshawa babhekile. Bazazi ukuthi abakwazi Kosa Devi. Abamazi nophindelani. Hayi ngifuna ukubuya naye kahle. Yabona. Angathi ukuze kubonakala ukuthi mina naye ubudlelwano uyamazi suka kude. Yabona. Waqega ngibona abafana nje kuqega inkomo lezi. Waqega inkomo yabantu yafa. Owasuka khona ke esengumuntu osephindela kuphi? La zalwa khona. Kubo. Okay. Uyabo. So ke eseqeda inkunzi yabantu. Eseqeda inkunzi yabantu yafa. That's why ubona elomqondo yabona umuntu okwaluza emzini yabantu. Umqondo wakhe uthanda ukucebela too much. And uyabona mangathiwa ubaba walapha ekhaya ngithi akekho usegoli lidlala ibhola lapha egcekeni ekhaya angithi lidlala ibhola kwanza omunye wangikhathela ibhola kabi la athi ayiwindi uyoqala kuqala thele nje yabe vele ngitshela umalume angithi uthando yena kumele lithole ngamanga wena uyokumele ecebele kuqala uyabona manje noma ungambiza uthi waze sizoshuta lapha bamuzithe beshuta njani noSigodi bemthethisa wena lento umuntu ufuna ukuhlala engathi kodwa phela uzelwa manje uthi akakwazi Mapressa. Angithi ngizabuya phela woza naye. So uthe manje sisuke lapha ke bese ngale kubo azi amatoho ekhaya into ezingeke. Yes. Waqhathwa ke esikolweni ukuthi ezogoqozela abantwana intsha. Yabona makhewu. Yebo. So kodwa umuntu wayetemporary teacher. Yeza bala. Azithi wathi goqozile lapha isana makhewu. Ama-teacher vele ekhaya ukufika isikhathi ukuthi eshort. And then yebo. Base bemcela ukuthi efundise grade R labo grade 1. Kwana bengahleka abantu kodwa ayihlekisi impilo kafowethu ngithi izinto odlule kuzo uyabo so bamcela ukuthi efundise lapha wafundisa for 3 years Okay. Mugabe wathi akabhadala grade 7 esefundisele eminyaka lena engaholi Wathi no grade 7 kodwa waye angazi ukuthi vele dinetology bathi usuko grade 7 so ukuthi mhlawumbe information yayingafika kahle nokuthi mhlawumbe amajazi lawo angenza ukufika lapha uyabona lawa jamele lobone baqokile okungenza ukuthi wayengaveza uma ukuthi selawo maybe yabe siwathungisa nje ukuthi abantu bezembatho lokwathi ukuthi bekuthunga umuntu ebelapha yabo so kuyinto ekanjalo wayigcina ngasayithola imali ukukhala lapha ekufundiseni that's why ngisho ngithi ngicela ungancindezeli teacher angiyangitsho teacher mayibhale uncindezela ijob futhi ngoba uMapressa ngiyacela kahle ukuthi ungangipraise mina ngilona ibathi uyabona ungajwayele ukupressa wonke so wathi manje sisukile ke ngale ekhaya engasaholanga le mali yokufundisa ikuza la igoli manje ngithola mina ngishaya ingoma ethandwa ngabantu ethi asambe siyokhipha umgama ngubani kodwa ongazonda umuntu oshaya umuntu omkweleta yabuza ukuthi ungamzonda yini lo muntu otabekhitha umuntu ufundisile so la hlangana futhi wazongifonela ke yena that's why ngithemba uMapressa into zakhe eziningi noma ngathi akangazi ngina ama voice note afika 30 anginawo mina naye yazi ukuthi awudala yabo ama voice note amahle kumbe ayi ama voice note akhona awekho mahle ikhona eseduze esingayidlala la ya singawadlala kunankinga kodwa siboleke yodwa ukuthi bengawalungisanga ngendlela yokuthi edlaleke ngoba hayi noma singayidlalisa efonini yazwa ama voice note akamaningi enginawo ama voice note alenhlamba kwayo noma ingxoxo nje enhlamba noma kukhona umuntu i-channel vele is for 18 and above
Okay, hayi. Alright. Sibo sinokwaspento ishow yilo bufakazi phakathi. Alright. Antu abantu ekhona lapha kulo 18. Alright. So senzela ukuthi into ishow sibe wasilo bufakazi na. Uyamsukela yonke into engiyikhulumayo wenza umuntu omubi owona ufuna ukuduma ngoMapressa. Alright. Yonke into angeke ngifune ukuduma ngaye. Maybe yena waduma ngayo. Uyabona? Ngoba phela into enye yasixabanisa naye uMapressa ngihamba kweminyaka yonke lesesiphile sonke ngimlekelele ezintweni eziningi. Umlekelela nje. Siza ezintweni eziningi bengimsiza kuzo. Uyabo? Kunamantombazane engimnikeze wona. Ngoba kanjani? For an actor. Connection eningi. Okay, abantu abaningi aba-actor kuMapressa, kuma-video kuMapressa noma abantu bengavula njengamanje ukuze bonke engikhuluma ngayo iqiniso. Ufuna kuma-video kuMapressa lapho actor khona bazothola amantombazana mangicula mina live amantombazana amanye akhona bekhaya. Ngizothi mangisuka lana ngiyeshaya screenshot. Ngishaya screenshot kuma-video ake manje engazowa-delete amasini. Labo ababukayo bengasho lokhu bengashaya screenshot. Intombazane eyayibheka ngo-2020 Isgodo edlala i-live yayi-online angithi okwenza iKithi TV. Bhekela intombazane lapha uzobona kuma-video kaMapressa ikhona intombazane okuthiwa okwamasuku. No, hayi noma igama lakho ngamxhumanisa naye uMapressa. Abaningi abantu engamxhumanisa nawo. Okungabantu okwathi that day khona ilanga sabizwa khona. Nakhona ekhala futhi ekhaliswa yiyo le ngoma le. Seke ngokubiza how uyiphika nje ingoma yaziyo nje aseka ukubizela yona. Sesike sabizwa sahlala phansi. Abantu abadala. Kusho ukuthi kube khona lapho ababe kulobaba kuthiwa uMndozisi. Yebo. Angazi noma kukhona lapho baqhatshe khona. Wathi kufika inkulumo sewakumele ikhulunywe yona lapho. Wathi ayena lapho right. Uzoba right kanjani Isgodo bemthethisa. Waze kwaphoqa ukuthi ezechaze kuchazwa lo zinja ziyamlungu ukuthi kuze kuchaza ukuthi kahle kahle lo Isgodo lo uhamba njani ukwenzeni. Yabo wasechaza ngendlela owachaza ngakhona wathiwa uzinja ke kamfonele mina engicela ukuba ngize lafana sizolungisa indaba yale ngoma le. Amalanga vele isanda kuphuma ngathi sasematheni kakhulu ebantwini. Yabo so uthe mase kunjalo ke uzinja wamfonela ngathi mina mkhaya uMapressa angilagatshe ngibambele yona ngaleyo ndlela. So ubuya ngizobuya kumbe ngisikhulume ngoba yena wayesefaka uzinja. Kumele ngicacise lokho ngoba wayesesithi uzinja labo Isgodo bayamthethisa. Ekususela emthini ngoba le ngoma kule album engisebenze khona lo zinja ziyamlungu umakhelwane. Iyo le ekuleli dlala tele. Yebo. Utrack 4 lapho. Okay, umakhelwane onyayibona featuring zinja. So singazola izinja ziyamlunga lapha. Uzinja ziyamlunga mina ngiyamazi ukuthi akusimuntu lwano izinto zokugadla. Angizange futhi ngamtshela ukuthi kule ngoma ezogadla. Yabo. Uzinja ziyamlunga featuration kwami le album lena ngayenza yathatha isikhathi isase studio. Wafika wafeature wazwa leyo ngoma leyo ulizelwe yona wahamba. Akukho la othintika khona entweni zizale ngoma le. And then mina ngathi i-album sizophuma ngabeka ke sengizofaka lezi zibongo lezi eziningi. Yabo. So i-album lana ithe mayiphuma uzinja wayithola i-album lana eyithola nge-CD launch yami lapha. Wangimfonela ke nesithi andawungitshela ukuthi uyenze so. Phela ngaba lento ngiyithole masinya kade yenza ukukhuluma lawe before iphumile ngapha. Ngathi hayi vele ngazile that's why ngazange ngafuna ukuthi ngikutshele. Kodwa ngicabanga ukuthi uyenza kahle yini ukuthi ungamtsheli uzinja ngoba nakwena kaphatheki kahle ukuthi ufake konke lokhu ugadla lokho. Ngicabanga ukuthi mina ngokubona kwami ngayenza kahle ngoba uzinja lo Maskandi. Lento yokuthi uMaskandi vele wayekulindele ukuthi kuzoba khona ingoma vele echingayo eyihawu singayibeka leyo ndlela. Kodwa ke ihawu njalo wayengacabangeli ukuthi angashaya
umkhaya. Manje nje ukuthi nike na kuyona ithuba webhayi niyabizwa nizama ukuthi nikhumisa nomlotha. Nani bizwe ngobani and kwenzekani ngalolu suku? Inazama khona ukuthi nilungise nento le. Sathi lapha sasibizwe kwakuzinto zemlimo londozisi lo bakuMadakudabu. Labanye abadala nje bakomthwakazi ukuthi bezokhuza naye Mapressa wayefika ehamba nomfowabo kuyikuthi nami ngafika nami ngihamba nabafowethu lapho i-backup hayi singakuthatha ngokuthi angeke ngisho ukuthi backup sikiphansi okay kodwa ke ukuthi backup sikhona phandle i-backup kahle kahle angeke ngiqinisekise indaba ze-backup ngoba esikhathi esiningi njengoba ngiyeza nje ngikhona la angithi kukhona abafowethu engihamba of course yeah kodwa kungasi ukuthi kuyi-backup mfowethu ongikhaphela lapha ngoba ngingazi ukuthi ngiyothi kaningi uma ngithi backup iphandle mina ngine-backup yonke le ndaba ekhona la umuntu one-backup ukuthi hayi ngithola ukuthi njengomuntu ngiphila nabantu okay so mangithi ngine-backup all over namanje makuwukuthi kulo muntu mhlawumbe obhala kabi ngami lapha ku Facebook uzothola sephendulwe ngabanye i-backup ngithi kwenzekani ke nangu sengihleli senibizile ozinja abondozisi naboMadakudabu safika kwathiwa angiqale mina ngikhulume elami site naye hleli la okube ibhadi ke namhlanje ukuthi ngikhulume lezi zinto engekho eceleni kwami eziphikise mawukuthi khona lapha engikhuluma sizonikeza ithuba abuye lazo hlale yebo wayehleli eceleni wayehleli lapha ehleli nomfowabo naye wayehamba naye so singafika mina ngabeka lami udaba ukuthi hayi indoda lena siphilile sisuke kanje sihloniphana kubuhle kwafika waze kwafika isikhathi sokuthi kubethi wangithuka egroupini yayilabaculi cishe bonke abetsholotsho ngabacabanga wangithuka ngomama kuyikuthi wabiza yonke inhlamvu ufike kulelo zinga okuyikuthi yoma voice note amanye ngithi nginawo okay uyabona so uthe maye sengithuke ngaleyo ndlela kuyikuthi kulabo sisi abanye osebenza nabo nabo mama omncane omanginjo laba that's why ngithi ukuthi into yakhe be affecta kunabo abantu kunabantu abangithandayo mina abamthandayo naye yazi the reason why bengicele ama voice note amabili amathathu ngoba into ekhona manje ekhona ngaphandle liculo lakho umthuka wena so as it is ubukeka ungumsolo wena ungumuntu omsukelayo maybe osongazama wena maybe uzama ukuthi mekufuna uzama ugqama igama la njengoba ngishilo makuqaleni kodwa ke bengasingazi ukuthi isusela salento isukaphi we understand okay yebo ngoba manje siyese naye sengaba khona happy ke ayikho lento njengoba washo noqala ukuthi mina uSigodo vela ngimazi sicala mina ukuthi vele esikhathini esiningi umuntu okholele recording umuntu nenkulumo esikhathini esiningi ukuthi uqhubele phone lapha ukuthi nale yankulumo yonke ezaziyikhuluma ngale nginayo ngangiqopha ngayirecorda but i-voice note eyodwa iyakwenza wena wabhala ingoma eyodwa nje angithuthi une more than 30 voice notes ukwenza ukuthi nababukeli bazi nabalandeli bakho bazi ukuthi wena awusemuntu omane usukela umuntu engakwenzanga lutho kusuka kukhona engikwenziwe ungabona mina ngisuka sengiphendula inkulumo angithi hayi ukuthi ngangiphendula ukuthi hayi kule nkulumo ethile ikhona ngoba ezithizi thina siyakholwa ukuthi wena umsukela ngoba wena iculo likhona umcula kabi ngikuphendule kona lapha mawulalela khona lapha leyangoma ama voice note umuntu okhuluma lapha wona ama voice note azwakala phela Mapressa ekhuluma ngemali ekhuluma ngoba uma voice note akulantembi lapha endakela gama lakhe likhulumayo akula gama la hayi bizo lakho ngalikhuluma voice note ana made kuyafika lapho kule gama lami khona eculweni lakho ngithi mina lokho lokusifakela khona engomeni akukho lapho akhuluma khona kabi ngoSigodo uzikhuluma ukuthi mkhaya phela mina ngemali ike sikuzwayo abuye ekhulume ngokuthi fana ku status asazi ekhuluma ngani
wena ngwazi into ayikhuluma ngayo fana status lonke lapha elikhona we understand fana into zifana zenezo so thina ayisinayo into thizeni esilinkayo ukuthi wena waphanjaniswa noMapressa so noma namanje nengaphakama ethi wena uzama ukuduma ngegama lakhe engawina because wena ayikho noma into eyodwa wena ekuwe angithi that's why ngithi yabo that day ngizokuveza ama voice note ngisafuna nje ukuthi isike sithi ngithi ukuceda ngale nkulumo bekiza naye bese ngiplay ama voice note ngithi uma ngaqedele lapha ngesikhathi lisazama ukuthi ixazulule sisazama ukuthi sixazulule ngabeka mina sami story abadala bathi kena sesikuzwile Isgodo sicela ukuthi Mapressa la uthi ukuthi yini inkinga ngoba ilento engithuka mina egroupini yakho ngoba ngisho ukuthi kwakulabaculi kwakulabantu lozinto wayikhona kule group uze nje uze ngimention ngoba wayikhona lapha elokhu nje kuleyo meeting abantu abangaculi abanye ababekhona kana expect ukuthi mhlawumbe bazoba khona lapha oziyabadida nabanye abantu abagida so ngathi mase ngibekesa ama story bambuza ukuthi wena Mapressa chaza ukuthi Isgodo yini leyo phazamisa ngayo uzuze umthuke ngalendlela omthuka ngayo yabo ngoba okunye ukuthi ngingalandi ingakaqedi lesi story Mapressa kwathi uzomelene ephendule wathi yena akalankinga lokho nje lengo futhi yena angeke into yena emsusuhlungu ukuthi benafaka igama lika Cace engomeni okuyinto esixabanisa le family ngoba maybe singayiyeka ngoba ingathi sensitive khona kodwa khona usisi wakanjalo lapha maqhubeke so uqaqo kumkhulu okay akusiyelela sisi uqaqo omkhulu wakhe uqaqo kahlahle ngathi ubamdala mina ngicabanga ukuthi ngimkhulu kodwa ungathi ubamdala wakhe okay yabo ukuthi ngize ngimkhulu ngoba vele abantu abalabadala sometimes vele kuthiwa khulu yabo kodwa ke yena ungubamdala kuMapressa so ngathi mina ke sengifake ilokho nje lapha engomeni wahle wagcila kuleya nto ukuthi mina ngithe uqaqo uyathakatha ngase ngithi wayisho lento le ingoma nansi khona mina ngithe wathakatha mzukulu kaQaqa noma so nami manje nje so umuntu engathi wathakatha mvoka amaphikelelo uyabengazazi ukuthi umaphikelelo ubaba uyathakatha so lapha yena wayese njengoba nje ukuthi umuntu othanda ukucebela wayeselanda ibackup wazi wathi yena njengamanje ifamily la ibambe meeting ngendaba naleyi abantwana bakaQaqa manje babambe meeting ngendaba naleyo uyabo so mina ngathi alright ke wena ngcono sikhulume ke ngabe kuthiwa kwenzakala so mawuthawula inkinga wena lengoma mina ukuthi wena awudingi uxolo lwami wena kumele mina ngixolisa abantwana bakaQaqa wena ngokuthi ingoma yona inkinga kodwa inkinga indaba kaQaqa ngcono mina kunjani ngikhulume nabantwana bakaQaqa abantu bathi hayi khona kunjalo qala wena la uchaza njengoba Isgodo echazi wayehlula yabo wasukuma umuntu konje ubaba undoziswa hamba ngesandla wathi Isgodo uyisizwe simzwile mina sengiright osukuma wahamba ulomfo umunye wayehamba naye Mapressa wathi hayi phela mina ngathi Mapressa nginankinga ukuthi ngabe wena mawungaqala uxolise mina ngoba wena lana owalokho njani wasukela mina nami ngizokuxolisa siphile esiphila ngayo okuyinto enhle kakhulu okuyinto enhle yabo wathi naye akaphithele nakezokuxolela washo njalo yena ngomlomo wakhe wathela ngeke ngixolele ngathi hayi mina ngeke ngami ngixolise ungaxolisa wathi le ndoda lenye ehamba naye yathi phela ukuxoliswa nje kanje akuye khona something ekhaya wathi mayikhuluma njalo kushuthi bazokhuluma umfowabo omunye phela kusiphendula lo munye umfowabo basukuma la omunye umfowabo naye wancapha wathi ayigole nje kushuthi kwagcina nje sokusukunywa sokuhanjwa ayisaphelanga kwathiwa yena uJoe basale bakhuluma wathi awuthe uza ngoWhatsApp asikhuluma usike wa WhatsApp kodwa azaye ngoWhatsApp mina kuWhatsApp uMapressa wayemblokile ukumblokeni kwakhe
wangi-unblocka the day uphuma ingoma ekuseni kwakhona wathi one day wazongi-unblocka ekuseni wathi mkhaya alright ngathi ngishapha wathi yazi mkhaya ngicela ukuthi ungenzele ifavor siyenze ingoma sisonke. Okay. Yabo ngathi senze ingoma sisonke i-voice note leyo noma wathatha khona lawa esingathi ngapaphishe mawudapishe yabo wathi ngicela ukuthi senze ingoma sisonke yabo ngathi mina uyazi ukuthi yini okumele uyenze ukuthi mina nawe sesibe right yile yabo wathi yini nawami ngiyakweleta yini ngathi angisazi ukuthi ngamphendula ngathini lapha ngathi ngisase busy la emsebenzini mina ngicela ukuthi ungathaphe after 2 sizokhuluma wathi alright ukuthi after 2 wabuya kimi ngathi yini kanti kahle vele ufuna ngikusize ngayo wathi asenze ingoma noma ikaMaskandi lonke sinjani sisonke kuyo leyo ngoma ngathi hayi ngicela ukuthi ukhulume nemanager yami wathi lethi number yemanager ama-chat lawa khona ngamnikeza inumber yemanager yabo nje mase nginikezele inumber yemanager wathula ngaze ngambuza late kusasa ngathi kanti ubuzo ngizwa ngamazwi nje ngogodo njengamadondolo amanzi ngoba imanager ngiyayibuza ngathi wena right yabona bangizendela ilokhu nje i-message ukuthi wathini send i-message engazange understand kahle yayithi wathi talk to him yabo ngalibuza ukuthi manje mawuthi talk to him yimi kumele ngikhulume naye wena ungufuna ukwenza ingoma uyabona wathula lapha wazoqhamuka ke sengifonela oba muzinja sebengana kusho ukuthi yana mhlawumbe uyabe nzima kuye engafika ngayisho futhi la khona ngalo ukuthi ukwantshintsha umkhaya mina benitshela ukuthi mhlawumbe isisombululo sizoqhamuka khona lapha kodwa wena ungayiyenza naye ingoma lo Mapressa mina nginankinga naye mangathwa sokuphoqa isimo ukuthi ngenze ingoma but asikuthi kuzinhloso zami noma kuyisifiso sami ukusebenza laye lapha mina bese ngiyenzela ngaba abantu ukuthi naye wayena ukuthi ngoba into lengiyenze lapha mina wayesengiphushe for iminyaka lokho ngibekezela yabona umuntu uma uloke ephusha edelela ubona umuntu uma edelela italent lakho nalo sometimes ukusebenzise lona ukuthi izona manje awucabanga ukuthi since wena engusomahlaya yena i-ground ayikho level ngoba unizalenda ukuthi urecord ingoma yena singakuthuka each and every day ngoba urecord ama-video each and every day mina awucabanga ukuthi lento mali engayisolvanga lo mdlalo wena ungawuluza in the sense ukuthi wena ungumculi ubhala kanye okabili ngomnyaka ingoma or sungayikhipha ngazi ukuthi ukhipha ngaka ingoma angithi yena abekwazi ukwenzela ama-videos almost maybe every day ngoba yena ngusomahlaya angithi mina ngumuntu lwana ongela valo kakhulu ukuthi noma yena engayenza ama-video awusagreat mina la engibuya khona ngalapho kayi-1 kahlakanye bathi kwamina vele ukungayenza ama-video ukuthi angifuni ukubamba lena le kodwa akungahluli lokhu mina ngumuntu creative kakhulu that's why nginomfana ulokhu nje umcele okwazi ukuthi mina ngibhala ama-drum bahlaya amampela umqele ngibhale ama-drum bakhona yena umahlaya abangani amampela yebo usomahlaya wangempela onguye omunye wayengezelela imbi phakathi kwami noMapressa kanjani so uMapressa ukakhathuna izithombe zomntana nami lo Tom ezikhathuna kanjani wabhala uNdu Eshwane liyafosta ukuthi wayemkhele enza ivideo wathi abafana betsholotsho abalangqondo akhipha umenze kune video nje yathi yatrend abantu bayithanda kwanawe wayibona leyo video nawathi umfana lo awuzama ukuthi umvulele inkundleni umqele nyamazi unetalent elihle kakhulu ngayithi ngiyisende kuye le group abaculi betsholotsho abantu bonke bancoma lento bathi Isgodo but manje naye asime ngoMapressa kulo mazenge yebo uyamthuka engomeni kulo sibani uyamthuka engomeni laba abantu ubona bangenaphi ungumuntu wena ohlalo usilwa nabaculi
mina unama promoters Mazenge ngithi ekuqaleni laphana ngisiqale ngomgaba ngithi ngathi mina ngalanda umuntu wayekade ukuthi abantu bamsaba ama-artist wonke akithi wakungela umuntu wayeke ecule ngomgaba embize ngegama straight kodwa mina ngakwenza lokho ngithe mangikwenzela abanye abantu abaphathanga kahle asiye kumazenge ukuza kumazenge isikhathi singijonga singasekho so ngithe mangishayele leyo ngoma leyo kulomculo uthiwa usibani uthiwa usibani ngakogombaluni bayasikuvithu phela sayakubona ethi yena yebo bayazalana ngithi labo Mapressa kodwa bathi sangazalani ngenxa yokuthi swajinja yena sengokophumalo sengowenqubo ubazalana wayengokogombaluni usengowenqubo kathi sizongenqubo ushintshe nguwe uyishintshile wazintshela yena wathi nasebenqubo that's why ngithi into ezilapha zonke ingoma lana yonke izifela kula manga iqiniso yes ukuthi abantu bekhuthukele umazenge yena umazenge uproducer kaSibani uSibani wasuka lapho wathatha ingoma engangiyitshayile mina wa mute ama voice amonke bayacula kiyo behlangene no5 abacula abadala ngibathole ngicule abanye uDuit bahlangane ingoma yana abanithethisa bathi uDuit wayepartner uDuit and Zwana futhi ayibheke uDuit kuleyo uDuit and Zwana ukuzwana uDuit siyezwana wabuya kimi wathi ngade ngakwazi ukuthi wayengayazi beat ukuthi ya ukuthi manje sekonti ziyanetha uyahle so usho ukuthi umuntu athi sekona ngisezinetha wabese change side yabo so labana engomeni yana bathi mina ngifika uphaphe emculweni ngithethisa umongameli ohlonishwayo mazenge besisho umusibani umongameli ohlonishwayo uyayibona leyo nto so ingoma ikhona abayikhiphayo bengithethisa kodwa ngitshami osibani ngase ngithi maze ngibuyisela mina khona wase swafuna kuMapressa mazenge bazofika isikhathi sokuthi mazenge uyaqhatsha abaculi wacula kuthiwa kulesikoveni wathi promoting abaculi bonke abaningi abacula ababe-active ngoba ngaka bonke abaculi bafika ababantu so ngikhuluma ngabaculi aba-active wathatha abaculi abe-active abantu ababhekelele watshiya mina abalandeli bathi uSigodo usala kanjani waziphendulela yena wathi uSigodo lo ngesathethisa umgaba yathi sisabheka ukuthi singathola isikwa laphana ngento lesiyenza lapha ekwana so uSigodo lo ngezithina esathuka ngeke lapha impi yasiyasukela ngaphendula WhatsApp ngathi yazini mazenge ngingacabangeli mina ukuthi ngathi mina yazi singumthwakazi sasekude la esiyakhona mawusasela amadoda impela alesithunzi alemkhaba afana nawe asathi angeke khathi artist la umthwakazi nxa ukuthi likhulume ngegura ukuthi abantu bakithi yabo manje ngumazenge lo ukhuluma ngaye lo mazenge ngempela unguye ezisho yena ukuthi uyazazi la emakhona ukuthi awekho amagama njalo akebheke kuye so wathi uzosola ngalamazwi akho ngathi hayi mina yini ezosola ngayo wave wamblokha kuyilo kunje WhatsApp yakhe yabo ukhona la ngasho khona ngathi manje kunabanye abantu sometimes uthi khona lapha ngibheka ngoba bemfonela beze zama-side abantu beze amaphoyisa bengithusela ukuze uzofika manje kashaye bona manje kusasela abantu abangithuselayo ngibatshele ukuthi bafowethu bawuthusela ngengoma bangithusela abanye bayafona abanye bayabhala abanye befone benjela ukuthi manje awusabeli impilo yakho wena ma uthuswa ngaleyo ndlela mina ukuba ngangilibhala ngangile ngisukele umgabe bengizazi kahle ukuthi lo musoshaya imiliyoni naborobaya ngazathi ngaphezulu like ngoba izimpi labanye abaculi into nje ehlala isenzeka yini kuwe leyo hayi bakhona yini abanye abaculi ongazwani labo wena onokusukela mina ngofuna abaculi bayangithanda ngoningi abaningi abaculi bamaskandi aberumba bangithanda asisuke kubo mazenge bakhona yini olokuvusa izimpi nabo yini abanye akekho umculi mina ngathiwa mhlawumbe okhona ukuthi ngixabane naye beside la umazenge ngizosayile ngizafuna ukuthi ngithathe kwamazenge umazenge kwaphinde umcimbi omunye wesikoveni lakhona wangangifaki khona kulowo mcimbi lowo yabo so usibani lo nje vele bahlokeni lo Mapressa so Mapressa waselwela
wachuza ukuthi ngoba wayevele phila nami siphila mina ngangenza even ama-CD ngangenza kwezinye indawo nawathi sevela yena sisithi uyayenza ama-CD ngathi hayi mkhaya lo ngiqalise ibhizinisi liqaliswe ngkhaya mina ngiyisapota ama-CD even i-CD yangangilontsha ngo-2017 final signature khona ngangenze khona ama-CD ngahamba sengisiyawalanda ngenzela ngibox lonke ngaprinti ama-CD lana phakathi kwama-bag kuphela yo la ukhuluma ngayo engomeni labaya kwama-bag kodwa bakufaka ukuthi wawami-bag wathi kwenze ama-CD wabe kwenze ama-blank kungelalutho ngilotshela abantu kanjani manje yafika khona ngithola ukuthi akulasidini wanelengo kanjani ngifonela wathi unkosikazi wakho kade printa ngalethe masini kunofothi sosihamba zongemoto ozogcina itshayisa imoto impela sesiyafika khona nje waprinta lalolonshana zabuyela ekwenzela ama-blank kodwa laphana yiko ama-mistake afana la nto ngikhuluma ngayo other day yana nga-understand ukuthi ayenzanga ngomo kwakuyi-mistake eyangabomo owayenzayo yasixabanisa mpela kwaze kwafika ukuthi kuze kuvuka ubudlwane ukuthi ngithi ngilontsha ngamanothi mina kulo mfomu omunye kuthiwa nguSigabade wayelontsha wasithi Isgodo njengoba ngatshushu abantu bakunakile nje kulamalanga okuthanda ukuphuma ngomenye ethi ememeza umgaba ngishithi video yayo ngabe-Efontein wathi ngicela ukuthi bandontsha labe silontshe sonke kwengathi sisonke ngiposta kweyimi kuSgodo noSigabade labalandeli abazobuka yebo sasesenza into efana naleyo and then ngathi nakodwa ngizoqala ngisho ukuthi i-video eTafontein uma ngisuka bese ngigijima ngize lapho ngizoqala lapho ngabo-2 ngivula umcimbi bese ngihamba phinde ngibuyeke late akanye ngadlula ngavula umcimbi ngadlula ngaze Mapressa ku-MC into maze ngifika sengibuya le sokumele ngingene ngidlale stage uyabo uMapressa wathi ngeke usadlala usulate lapho abantu sebesithi kungenisa imizeshwana noma ungadlala badubula yabo mina ngangadlali abalandeli bayazi abaningi leyo nto leyo ngangadlali ngagcina nami sengisuka inhliziyo yami sebuhlungu sengicasukile ngahamba la engaqala ukunanzelela khona ngempela ukuthi lento leyo kushuthi kakhulu kulana yabo so ngasuke into emaze ngisola bana ngachiya isiginci sami nejakhethi wathatha lezi izinto ngathumela abafundi Mapressa wathatha yena lezo zohamba lazo ngathumela abafundi kwaze kathathu engabanikezi mangibuza ku-WhatsApp ngithi emkhaya ngidinga lezi izinto ngejakhethi yami nje ngiyafuna manje abafana mabefika lapho bathi ngingaze baphendule yabo ethule embotiki ngapho kwe-group uyabhala uyalokhu ngagcina ngidonsa inkulumo yakhe kuloko nje ngathi manje wawangangiphenduli ku-inbox yami ngapho uyaphendula yabo into yaphendula lapho vela ngiphendula ngenhlamba wathini yabo athina izinto zomdidizo so esitsho kuwe ngathi zaqala wena lapho kunjani ukhuthana nala wasesifuna mhlamba lezo lazo ngezihlamba umsukela zona okunye anti sokungachathi kodwa mina yonke into engikhuluma ngayo ngiyinayo kodwa awucabanga ukuthi njengomusomahlalo kwesinye isikhathi usuka edlala ya kodwa phela angithi nawe njengoba ukhona uyi-president akanye angeke phela ufike endlini so ukuthi into yakhona uyenze ngesikhathi sayo ngoba kokunye ngifuna ijakhethi namahlayi so right usadinga i-audio lapha before sivale eyodwa nje uthi sifakela yona right kubaculi bomaskandi bakithi uzibeka kuliphi izinga wena ngubani impela ongababala bempilo bahlanu ukuthi hayi uyabona lapho ngiyabahlonipha ngiyabavuma angithi then wena usuzibeka kunamba bani yokuwasho ukuthi bafika ku-500 bafika ku-1000 mina kahle abaculi bamaskandi bonke ngibephelele bonke ngiyabahlonipha
ngathi ukuthi ngeke ngisho ukuthi ngibeka kunamba 1 mhlawumbe ngamvumela mangathi ngizibeke kunamba last ngoba abaculi bamaskandi bekhona bebhekile mina futhi ngiyahlonipha ngiyazehlisa ebantwini i-talent lami lenalo lingazehlisi ingoma yami so umuntu yena engathi ukuthi phezulu kusigodwa okuthoyo ingoma ezosho kunamba 1 asibaleki babe ngu-5 ucabanga ukuthi baphezulu even ungasifakanga njengoba uhlonipha uthi laphana maybe ubani kulandela ubani ukubala bebe u5 leyo nto leyo ngicabanga ukuthi njengoba sikhona la kade ngikhuluma ukuthi maybe ngiloku gadlana labantu lezi ezifana lezi eziningi izinto eziningi ziqala emuzweni efana la engane mina uyakwazi ukuthi so uyasaba wena akakumuntu ngiyahlonipha kodwa ke umuntu engasaba so ungaphendula umbuzo inhlonipho ngombe kugwala yazi ukuthi ubalekile umbuzo ngoba uligwala hayi usaba ukuthi uzaqamba umthandayo lo ongamthandiyo ngizophendula mina umbuzo lo ngizophendula lo mbuzo kodwa ngifuna ukuthi ngiqale ngithi uma ngiphendula ngiqale ngaba yathi mina umuntu lo othi ayithi mayigada ngaso sonke isikhathi ngale viki wena ngikwazi ukuthi vika ke usugadle wena ngale viki vika gadle number 1 ngokuqala awuthi sadle ngoqhaza ngokuchaza uphela kwasokuchaza ikhawu awuthi sizwe ukuthi uvika kanjani vika mina ngumuntu ogadla like every day kuyikuthi abantu abangadla yabawiki ngoba abagadla ngoba umuntu esikhulume ngaye manje like umazenge noSibani no ibona ngathi ungakhuluma ngapha ngobani abanye abakugadlayo wena abaculi njengoba ngikhuluma njengamanje ngizokhona la njengoba sixoxa so baningi abazothatha inkulumo leyo awuqamba abane nje ngoba bathathu abaseke bakugadla wena vele kade sengibaqambile ngoba engomeni ababehlangene kiyo vele babeyifayi laphana kubale uDuit kuloma kuduita okunye babale lesikhorekhe ngoba amazenge umculo umculo ze akuyena promote ngoma uyahlabela unezibongo zakhe ozidabelayo kahle kahle umculo mazenge laphana wayethola idili nje lokuthi esikoveni aso promote so ukuthi sola mina ngathola idili bese ngenza umcimbi number 3 kanti ngusibani umazenge uDuit bese kuba ukhona lo mfana ohlala estudio sikaSibani okuthiwa uNhlanza kuleyo ngoma leyo uyacula naye wakhipha iCD wani kodwa kuyikuthi abanye abathanda ukwazi istudio every time besenza manje istudio nje abaculi manje imali studio bathe izimba ama chips so labafana mawasebenzi belusendlini ngale studio so balala so uNhlanzi umbala lapho Unhlanzi lezi zalamba asasakali noma take ingakwazi ufika ngoba sizikakuyivula ukuzithela manje sezikuthengisa ukuthi amanye ama-takeaway indasi so laba babelungu yabezithatha mabele kunje so le ngusibani nganisaba iyathatha zona ithi ihlabela lapho bese kuthiwa mina bengisengigadwe nguNhlanzi kanti ukale ngalachoyisa umuntu abantu la ulambile number 5 well so owes5 ngathi umkantu bani lama inkinga la bakho ukuthi abaculi bakithi abaningi bakaMaskandi bacula bephinde bengaselekeli kwenziwa yini omunye umuntu yabeculele ukuthi ubone abantu abayenaye wasecula omunye kanjani afoda kulo muntu afodayo imali njengobani hayi baningi abafoda bazoyidela abaculi bayibandle
So ukuthi labanye abahamba ngestudio ngoba afford. Yes, one. Ukuthi ngiyelokho kuyakhipha lami ingoma njengoba umuntu lana abaye futhi umuntu wabona ukuthi mayeze studio ezecalculative ukuthi sengabe kuweso ufike ngithi bafo ngoleki 500 rand abuza ngisidima likhulu unkulumo elithina mina ngiyetula kodwa sengicalculate imali yamasales uyayibona so egcineni bona phela omunye ayebethuleke vele khona studio straight ukucula bethuleke awu ngobani laba abagcina sebethulile abafuna ukubona ukuthi ingqinisile abacula bakubuye bezocula live kubona abantu abacula yebo bangaka abacula live kubeka kithi bangaka besidileni wetula labantu bakini ukugibisele ukugibele wabisiyo so usula sibo bonke abangushayo live lapha hayi asibo bonke bangaka ngababala ku live abacula bangushayo live bambadlanyana bona bafiki 5 uzinje 5 ku 500 uzinja ukuthi mama khuluma vele ukuthi ngiyaqamba abantu nabangaqamba izela yabekhona uzinje kusele mele sikubali ukuthi usebenzele usuka masakho mhlambe ezintweni eziningi kakhulu ngaye ngithi mina uzinje i-icon ngamasana yabona so ku live ngizozweni so kusho ukuthi live lapho kunawe nozinja senibabili kukhona so should at 3 kube 5 kukhona umunye okuthiwa ukhaya amafika amahle yeah na live uyawudlala live ukhona lo kuthiwa umfana kaJobe ukuthi ngaye khona kaJobe umunye abafana ke abazakahle then 4 ngibala bacula live udlala live bacula live umkhaya angithi ukuthi zami uma yimi ngakhaya bese kuba umlando usiqala la lapha okay lo Jamie bese kuba isihloko yabo bese uthiwa khona manje uthiwa uthabathana abawithi ngicabanga ipika ngani la uyawudlala ngicabanga abasunguli bamaskandi wakithi so mina ulive nje ngifika ngicela ukudlala ngathola ukuthi ukudlala uzinja ekhaya so ukhaya ngathi ngidlala live wathi le langa ukudlala nelanga azangaphinde edlala why ngikwazi wayesegcwayiswa yini yabo kodwa ke uyakwazi igama likhuluma wayeseqede umcimbi kadala mcimbi kodwa hayi babe khona ukungahambi kahle nama-mic amvuma yabo like engomeni yes angithi nawo umuntu ofuna ecule ukuthi mayicule ezenze umfeze emnyama ukhaya bayicula zenze ezomnyama so ivoice yomfeze emnyama ingapha phezulu yawo ivoice isikhathi yahamba njalo landela mina ivoice so wathi wahlulela angathi wadecide ukuthi yena kancane uzakuba asibambe khona unodala omele aphinda kuyo ka-2 ngoba kuningi omele isikhathi siphelile hayi sokumele khona uqinisile ukuthi indoda e-creative yabo that's why ngitshilo ukuthi u-DJ wethu naye kuningi okusamele naye ezokufunda kimi izinto nazo yena usazozilezela abantu mina vele ngiziphethe nalezi ukuthi uza nenkumba inzipho zikaSathane i-DVD yakhe oyizona izipho zikaSathane lezi awuzisondeze lapha ekamereni nazi bathi uzithatha lapha kuwe la uyabona okay hayi sizothatha ngithe mina oza nakho ozothi uzokunika abantu vele nginakho unakho wena samself so that's why ngakho noma kuze
lokhu bathi abafanele leyakhuluma kakhulu manje iwadi uthola sithola noma usithole hayi iwadi lizayithola into zami ziyaphuza kufana lezidingo nje zami bathi labanye abasebethenjiswa ukuthi maye izidingo zami ejakethe kungabuya bazafika 10,000 isithe sesibuyile izinto lezana sezilethile yena awangasayi khulumi ngale ukuthi selethile izinto hayi besezavela abantu bengatholi namanga udlale yodwa angithi nayi microphone ivoice note sizoyidlala voice note before sihamba ngoba producer bakhala ukuthi check isikhathi sona sesishaba kodwa singabe sixoxa impela ngoba sona uthi kubaculi nje why Maskandi wakithi ucabanga ukuthi awafiki kulela zinga maybe eliphakamile kwenziwa yini ongayi advise out there ukuthi what difference isenzeni ukuthi Maskandi wakithi la uzuphakame ufike kulela izinga la ofisa ukuthi ubone ku kubantu bakithi nje message ungayisho kubantu bakithi engayitho kakhulu kubantu bakithi labaculi ukuthi umculo bawuthathe serious uma wenza into leyo ekuthiwa umculo kumele kube ukuthi into leyo cishe ifane nobizwe kumele into leyo iphile kuwe yabo uma usiyayenza into uzitshela ukuthi lapha into engiyoyenza abantu ungathi ngiyenza nje yabo kodwa uzitshela ukuthi into leyo mina ingoma ngiqale ngiyithande mina hayi expect ukuthi umuntu ethanda into mina engayithandi kumele ngiqale ngiyakhe into mina engizoyithanda so abantu benesizimisele mawukuthi umculo ukuthi ingoma zakho zisezingeni lokuthi ziyadayeka ngamanye abanganayo ukuthi kumele nalale ukuthi bakabandela yes kodwa abantu ekhile ukuthi wena amabhizinisi ingoma esithi ukuthi mawuthola mayami ukuthi wena awuseba ngoba wena lokho seshiba mazami batshala umuntu le ingoma zami ukuthi ngisendele umuntu manje bathi mina sibeke sayidile ngoma ezikhala lezi mina ngazi ngoma uma batwa sesithule nje ukuza kahle ngoba bengikubuza ukuhamba ukuthi umculo othanda kakhulu ukucula ngezombangazwe yini what influences you ukucula ngezombangazwe and awusabelo ngomculo ukuthi kunje ngicula ngezombangazwe and most of the times usuphikisana lo mbuso osukhona ngaleso sikhathi like ingoma yakho kaMugabe nalezi ezinye ingoma zakhe suka zibe khona awusabelo ukuthi wena kusungaphazamisa wena umculo wakho yini okwenza yini kunikeza ukhozi yini kunikeza this thing kuwe ukuthi ugcine usuhlabela ngezombangazwe kwenziwa yini mina ukuthi ngathi mangikhula ngicula nabantu abamanathile okay so umama wayevele ukuthi wayahamba babephilene ngaleso sikhathi so khona baba omncane wadulo zethelele kwekhaya balayiswa balayina badulo bathithele kodino so izinto ababenjita zazakhula sesikoleni bebethi sometimes ematisha esithele kanqama chamabanga yep so ethola into sizabela kube lokufakazi ungathi ukupodcast yabantu sikhuluma nje abahlebezi negosi siphelile lapha abangalathi ukuthi vele ukuze si accommodate nje lomntu lo manje asarecord vele futhi abekhulumela phansi siziyathi ake sokuziwa sigcwele Nigga 5 minutes is what it is. Yeah. I don't know. So nigga 5 minutes, but all right. Okay. Amafoni yesa, amafoni. Zaleta ama screenshot. Yeah, we put just some sending up afake evidence. It what?
Manje uthike kabe ngekatara No, it's fine. So shine. Next time, so. Part 2. Yeah, man. Awunikeze ngombulo. Kamera sizwe babe sikhathi. Liyanto Wi-Fi engomini ikhona. hayi phambi sizwe Andisizwe le. Kuze ngifuna ufake imali. Ufuna kulala kumona. Ikamera iyabonisa. Kamera umhlanga etwitter mhlanga wayichile bheka. Alright. Uyizume out. Bezonandi mawuthi uthi azilapha senze mistake ukuthi ikamera le record twice the size and then Uthi right endlela kaphaya. Yazokala. Ikamera imrecord endlela. Okay, right ngidlala Yazokala. Umsondezi nje lapha. Sonke nje kuwe la. Yeah. Lokho kuthiwa yithika. Kule khona le voice note esexolisa ngokuthethisa umama. Angazi noma ngaplaya yona. Ungafake uqala. ya noma ungafaka naleza nje Yazitshaya wena yini. Phela yikho nje magada mvikile. Phela la voice note engagcinayo mina ngithi ngisuke ngwagcina ngenhloso yani ngenhloso yokuthi masihleli phansi sikhuluma ngiveze ubufakazi bokuthi le ndoda le yangisukela yathi anamlando uzoveza ubufakazi emphakathini phela hayi lokho angakwazi ukuthi that's why ngangikuveza laphana ngengoma yabo lokho angakwazi ngikukhapha but into engayifuni imali simplay ama voice note lana Mapressa Yabona wonke uthi uzogcina kuvela wena umuntu no wrong. hayi lokho anginankinga nakho anginankinga into ezama ukuyitsho lapha yini ukuthi ngiveza ama voice note yena endelela uyabona ba sophala ukuthi yazezigwaze kwami yena akube bakuthi abagcileka kube kuye ozoveza ngizoveza le part evuna mina aveza yona phela siziveza Usondezi nje la uveza. Afana uveze vuna wena. hayi Afana uveze vuna wena. Kodwa uveze iqinile. mina ngaqala zovuma kudabya ngathi uveze phela khuluma lapho Ukubona kanti uyakwazi ngoba wathumela wena. hayi nansi nale voice note players istopa mina Ayisondeza nje la mayisusa imali. right Ayidlale nje. anti Sondeza la iPhone kancane. Akafika. lana ngizoplaya ilokhu nje lana ngizoplaya ilokhu nje ivoice note ke yakho Mapressa ngengxabano enyabe khona phakathi kwamlaye ukuthi uqhatshe ukuthi ezoba MC emtshadweni lapha kitenana uthe maye sikuthole ukuthi MC lapha emtshadweni wenanda wazokhuluma futhi kulokhu nje kuleyo group umuntu lanothi engathola engaqhatshwa ukuthi laba abanye abantu bonke abangasa uyabuya le poster maybe le poster njengomkhaya kathi ukuthi bomkhaya ngiza lento lana ngicela siyixhaseni like kunje sokulomcimbi ngicela ukuthi sixhaseni lento siyiposteni kube understand ukuthi siyiphushe amanye ama-artist angekho kuyo but mayibuya la yona uzobuye ethi hayi abaculi bangempela bayadlala endaweni yokuthi hayi omasuza understand manje bayamesaba ke labaculi abaningi abaculi ngumba besaba ukuthi bephendule ke bayavuma ukuthi bona bangomalokhunje omasuza and then mina ke bese angizange ngajwayela ukuthi vele ngivume ukugwajiswa umfana abanye uwethi mabe ngomphendula kabe gcine ewavala ukuthi emcimbini nje ngiyalivala kuphi la kuphi okuyinto kimi engakazi yenzeke futhi engadaba ukuthi ngiyenzeke yabo so ke kwathi sokunjalo ke seposte umshado lo wakithi ngale ngathi mangiphendula ke ngona lapho wasethi mina sengifonele lo muntu omkhatshileyo ngathi mina ngijiwe njani
Yabona ngithi mina ngikuthi nje kanjani kanjani lo muntu okhuluma ngayo akwazi ukuthi ukhulele ekhaya phakathi sikhulele ekhaya lilodwa udadewethu lo muntu sengimbuza ngabuza sentayini uthi sesola phana wathi angizange ngitsho lo muntu advance engathatha mthuli mina Mapressa manje njalo nangibize ukuthi ezoba uMC yakula mculo ozoperforma lapha yabo mase ngibuya ke lokufakazi lapha bethi mina vele le mana nceni yabo mina le voice note mina ngihlezi ngiqhathwa every time lo mwazi ukukhuluma so ukhulume lekhiwa ucabanga ukuthi lizongixoxa uzayenzakalani mina vele ngobona semburuza lekhiwa leyo eselibhadleni yabo so ngathi sesikhuluma ke lo nje lo dadewethu ngapha hayi ngigcina nami ngiyathisa umoya ngathi ayisifine yabo so yikho ke lapho eserecorda khona le voice note engumuntu yena ose-rich kahle kahle kutshintsha kwakhe vele yena kwaqala mhla ebamba 1k subscribers akho rich wahle hayi ukuba rich akekho rich uMapressa akekho rich total makubala abantu aba rich akekho rich just ukuthi uyabona umuntu mayikhule ehlupheka uyashesha ukuzibona ngathi se rich mawukuthi kade 1000 subscribers ngabe 1000 subscribers yabona imessage evela kwa YouTube nokuthi nje sometimes kunje so lawo ngambona ukuthi uyabona ukuthi phela lana ngiyaphela kuthenga ama all star yabo ubusungizama la uthi ndoda lo ngaletha noma 12000 lokho lakho uniki isikorokoro la uncengiso zapolitha phambili uyabo bese mina ke sengibona ngiyabezibona seyirich kakhulu ngingela le mali yepetrol sometimes ike ngithiye into lemoto vele esikhuluma all star eceleni kwe into lemoto vele esikhuluma angithi iko ukuthi kuyabe kuthiwe indoda siyabona phela all star iyaphela so nawe noma letha noma kuyi12 noma kuyi8 uzapolitha phambili la izicratch ezinye uvale okunye ngezithombe ukuthi kungakhali umuntu ama damages uyabo umuntu ebesenjani umuntu okhule loser vele uyashesha ukuba rich emqondweni wakhe yabo so kuyinto ekanjalo kodwa akakho rich so usezicounter like labantu abarich so ubona ukuthi esikhathini esiningi ngiyathanda ukuthi engabona ule mali babakhe susuba utayima kakhulu umuntu osheshe ukujwayela ukuthi babe umuntu ongasoyise uyaba ukujwayela vele lusa ukuthi malume baba so lakathi esingabe le mali wena vele uyavuswa ngoyekuseni uyabo uyaphela imali Dali voice note please alright dali voice note yongedele imali yeah unayiphi ukuthi le ndoda hayi mina ngathi ngiyayazi ayazi mina ukuthi hayi ayila mali noma siyenza ingozi zayo iyabe siboleka dali voice note nayi voice note Abathi uyazuthi ngemalele ngova mina score. Okunye ngizoveza ke ama screenshot, ama chat, ama voice note amanye ngisawagcinele ilokhu nje ilanga lami nayo lokulungisa izinto. Ngithi hayi ngikhaya angiyabona lana wathi angifuni ukumhlambalaza kakhulu bese uzegcine esezondwa ngama phela ama subscribers ngagcina yehla kanti inhloso yami ayisiko lo hayi ukuthi ebuyele dispute wayihlala khona nje kodwa yekutani mbuse izoyikhulu into yazi sesifuna ukuvala uhlelo kodwa ke siyabonga i-voice note hope lizwile kusazobuya lama screenshot singakavali undoda lo buyelana ephethe i-CD lakhe isicimamlilo sike sambona lapha ne-theater bezolontsha siyabonga ndoda thank you ukuthi usivakatshele ngicabanga ukuthi i-interview le ayiphelanga hayi siyakhuluma ngukuningi kakhulu kumele siqoqe kodwa isikhathi sesishaye isikhathi kodwa ngaba yiphuthu ukuthi sithi thina na umculo wakithi bantu bakithi njengoba echila ukuthi isupport ivele idinga we need to consume i-art yakithi consume i-music yakithi asisekena abaculi bakithi ama-artist yakithi so
izicimamlilo amadlada akhona atholakala kanjani umculo utholakala kuphi right babukela emakhaya babukele le podcast yabantu khonapha on the uncomfortable truth angeke sivaleke singasaxwayisanga ukuthi bantu bakithi namba abaculi bakithi nakamaciko bakithi nandithalenta bakithi asisupporteni ngayo yonke indlela sizizwele criticize lapho kumele criticize khona ukwenza ukuthi bekhule angithi siconsume iart yakithi nandidlala le chatting ka 2022 izicimamlilo lithi ngeke ngivune Maskandi music indoda esharp kuzwakala impela engasabiyo futhi umuntu njengoba limzile ekhuluma right wensakuze lapha ngathi Isgodo mina umculo wakho abafuna ukusupporta bakuthola kuphi how do they support you njalo labafuna ukubhuka wena i-message ungayishiya winikeze abalandeli abalaleli ngaphandle ngaphandle abangamaziyo Isgodo ukuthi Isgodo utholakala kuphi labamaziyo ukuthi hayi nakamadlala khona atholakala kuphi ukwenza ukuthi sikwazi ukuthi nakusasa uma bekufuna angithi bekwazi ukuthi hayi ngeke even refer back to i-podcast yabantu sizwe ukuthi hawu lapha besiphethe Isgodo. Angibonge kakhulu umsebenzi wami kahle uyatholakala khona la eJozi lapha eNorth kuClaim North Villas uyatholakala eHoneydew uyatholakala eCosmo Alexandra Tipslut ngasho nje cishe amalokishi wonke anabantu bakithi ngobuningi engisabhekela ukuthi ngihambise nase Cape Town vele ngoba nokuba khona kodwa le album ingabi khona lapho Bulawayo azotholakala ngekudala so update abantu kodwa ubalekile ukuthi bethola amanamba ngoba kwezitolo ezithengisa imculo amasithi besingakafaki kodwa siyazama ukuthi abantu bengawagibeleli kakhulu umuntu sesimbuza ukuthi ukuphi mase endaweni ukuthi simxhumanise lo muntu lo oseduze laye yawo so inamba abangayithola bengathola yami ethi 084 912 4006 so bangathinta leyo number na WhatsApp ikhona mako ukuthi bafuna ukusibhuka nakhona ikhona inamba ye-management ukuthi angilo kuja kodwa bese ngangithinta yayikhona lana kubulo ukuthi ngiyi-CD lapha 068 172 0574 bookings 068 172 0574 email isgodo@gmail.com isgodo@gmail.com yabo kunjalo bese kuba YouTube ngine YouTube channel yami lapana engakani namanye ngidinga le ukuthi subscribe kakhulu lapana Isgodo music online yabo so abantu ngicela ukuthi befike besubscribe lapha bazathola ama video amaningi yabo so manje ukuthi uyacheck wabhala Isgodo ngabona amanye ama video engaveli ubhale Isgodo Abathakathi ngoba maso upload ekuqaleni bengibhala Isgodo Abathakathi upload it's not easy it's Isgodo ISG angithi yebo Isgodo yeah so amanye upload babhala Isgodo from now on vele sengibhala Isgodo ngoba abanye abantu ukuthi Isgodo sometimes so sebenzisa Isgodo yabo so ngama video lapana ethi yalethu Mugabe ama security maningi nje ama video enginawo lapha engicabanga ukuthi abantu nemculo wami nje bengawudownload ama album wami ongakhona le album ngayi-upload ngisazoyifaka ama digital stores yebo isanda kuphuma ngisazoyifaka nakhona beyithole kodwa sicela ukuthi bafowethu ningasebenzisi ama vidmeet bese nisendela ama WhatsApp njengale ngoma 19 minutes ngangitshela ukuthi ayizokuphuma ebantwini kanti ingoma abantu ngayithola sihambe njalo 19 minutes igcwele yonke indawo ngingazi uyabona so siyacela ukuthi abafowethu belandele ngendlela right lapha yabo ngoba ngibelele lembuzo nokuqala lapha uSgodo umbhali wezingoma ngiyabhala mina izingoma ngiyaproducer baculi bakithi nje abaningi sengibaproducile sengisebenze nabaculi mina abadlula 30 engisebenze nabo kuyikuthi abanye bakhona bayakuveza abanye bazakuveza mhla nami senjaye phansi yabo kodwa ke ngicabanga ukuthi kuningi esengikwenzile ngikwenzela abantu bakithi abanye nabo bafisayo ukusebenza noSgodo bengasangangithinta kuzo lezi number ezifanayo ngumuntu nje okhululekileyo kwazi ukuthi exhasane esebenzisane nabanye abantu ngakho ngokumcimbi mina nani so ngicabanga ukuthi
ngaba ngokuthi kuphelele nje ebe kuyikuthi abantu bayakudinga uSigodi. Induku labadala njengomuntu ophila impilo yesintu ngiye ngithande that's why nje ngiyakwazi ukuthi ngenze amabheshu ngenze yonke lento lena. Uyasenzela lokho? Hayi cha lokho angizenzeli. Lokho wenza amabheshu. Mina ngisuke ngenze amabheshu. So kuyizinto engizithandayo lezi just ukuthi sometimes uthola ukuthi ngizithwalele nje yona. Ungayisuka ukuthi kukhona umuntu engamthanga ngayo. Hayi umuntu lo uzayisandla. Abahlathi ngesizwe into edurayo ukuthi siyabonga le podcast yabantu namhlanje sithi thina asiqedanga ngoba undoda mnengi akuphetheyo so sifake ikoma usazobuya part 2 part 3 kuze kufike upart 10 kuqondiswa ngiyathemba ukuthi bakhona abazileyo abathendekileyo abazofuna ukubuya nabo bezoqondisa wona mo so sayithethe indawo siyavala uhlelo isikhathi siphelile kumnandi kakhulu like siyafisa ukuthi kube siyaqhubeka abantu nje isikhathi thwase sidliwe inkati cela ukuthi usubscribe ushare labanye lo munye oqanjiweyo lapho umshare umuntu ukuthi azobukela ukuze ukuthi la yabuye maybe sebengathola la subscribe asibonge khona hayi sabonga kakhulu podcast yabantu le on the uncomfortable truth sithi Maskandi wakithi umculo wakithi asusupporteni suphanisele phezulu angithi sikhole phambili support abafowethu susupport umculo wakithi ovuselela ubuyithi bethu ovuselela isintu iculture yethu sithina our culture our pride our heritage is part of iculture yethu le umculo ulondoloza usiko lwethu ulondoloza usintu sethu ubuyithi bethu so uqhathekile ngathi ukuthi kube izinto esizidabela ngathi kithi sizibone celebrate abantu bakithi nje ubabona besibancane kodwa bayakwazi ukuthi bedlala umculo esingathi kudlala ngabantu abadala umculo instead of bedlala this other genre bona bejikhetha no sidlala lo osemasikweni kakhulu so siyabonga kakhulu bantu benkosi sithela umuthi danko siyabonga